Ha ka jingyele aban penlong ya ka district ribhoi ka balat na ka jingpang TB. Ka Ophis District Tuberculosis Officer ribhoi district Nongpoh menta kala sedang biang ya ka program ka baar ban yala persya ya ka jingpang TB ka bala tip kum ka TB Mukt Bharat Abhiyan campaign phase 2 ka badai ka program yala persya ya ka jingpang TB ka ba shis pasngi lani ka 100 days campaign. Hagani ka sngi ka Ophis District Tuberculosis kala Rakhe ya ka World TB Day kum baju Rakhe ha manlak ar ko sa autor leber ha baro ko ka perthai bat ya kate ka jing Rakhe la penlong halor ka phang. Yes, we can end TB, led by Bharat, powered by Janbhagi Dari, Yakabala Penlong, ha District Library Hall, Nongpoh. Hagani ka program UMLA ka Nongpoh ba Amir Bon CM ubalong ru chairman jong ka Meghalaya State Health Advisory Board ulalong kumukong san. Ledon lang ru ka A Pradhan IAS Assistant Commissioner Ribhoi District Dr. E Kalwing District Tuberculosis Officer lembat ki Ophisar ka tenat ka kwet ka khia bat ki khana puli. Kum shi banta ban aiman se mi ki kunhun bar ki riu shimet ki balawan shakmat ban register kum ki nikshe mitra ka Ophis kalapan Khuboram mi ki company bat ki riu shimet ki bala shem ya ka jingkit kli ban kershan ki nongpang TB lengba ka jingerap da ki jingerap pam nutritional food basket. Hagani kasngi kini ki company bat ki riu shimet ki badai ki nikshe mitra kila samru ya ki jingerap de ki mar bam shi ki arphongur ki nongpang TB ki badang dan hapdeng ka jingsha sumar kum shi banta ban kershan ya ki ha ka jinge khun persha ya kani ka jingpang. Bersiul membuka pendap pengusulia keseng zone 6 kami saya semak ngate serangannya tadi dengan lepas dia lah benda. Tuan nak sini ngap sedang ada benda sini. So from today onward, me also I will be I have not registered myself as a Niksha Mitra, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा and I feel proud to say today that I would like to be a part of Niksha Mitra. I will speak with Dr. Kalwing saya kira bagi kan umur minlak lagi di sanut ne langut ne sanut di sekolah sekolah ayo penyerap kembali lagi teknik ini ubur video penyerap kini ini dulu ini dibentang kepada yang sahabat kam naga sebelum senyang mau simet nani di bubun kita di belong Kristen kita di belong Bible di kali ini bagi belum yang kawin nak sipo one day kawin nak sipo Bible tu kan keren kebagi kencau larang kamai kebainong juga kerisan sepak kan sisi di 10% dalam sangkul kan larang kamai lain sepak kan sisi ke 10% kedai lain pun kan yang apa tu ni. I'm discussing about 110 we will contribute to a good cause like this. I've been doing for so long to contribute 110 the way that you go, you can show, you say I itu dan dapat ngakuat dan I masih bilang happy mungkin even student kena school hiyo bukan money naging cukup sispa dengan sipurunka bu saving lah 110 then you keep aside for a good cause yeah in future you will see that 10 rupees per day, 10 rupees per week. You get million kamai. Now I'm earning something. I'm earning 1,000. I'll keep 100 saving for a good cause. Like corporate house, they have the CSR, whatever profit benefit they're getting. There are specific as per companies act that they have to contribute something for a good cause, something like that. So it is a very good example that has been led. This Niksha Mitra policy is very encouraging and I felt that all citizens should try to ensure that we will contribute somewhere, somehow, and we should start from somewhere. Ki Shillong ini, tentang ki patient, ki nongpang kebenaran ini, nyimdei bersmuting, nyimdei menderit mesin, abang la diagnose la test begitu ada di Jepang tapi dari leadership ba jadi garap ke Jepang ada yang sorkar di sorkar pedeng ke sorkar jalan department Cargill Market Service Station
Really not here. The lady company was great. Dengan kajian sobawan lupa yang lupa lagi dong. Balik. Awan lang sobawan bijon sobawan cuma.